Yelintene baqale mfondini tshayile ngoku betasamba. Yagoduka mfondini kini. Iqitha leqithwa. Elimhlophe uyamyama usompithi ungolo msula utala benkansala. Umadiki uzondaza entabandini. Uncedisa umntakaza ngoba uthi mandisibongele ndimvuyise kodwa ndingasibongeli ngentombi. Amakhwenkwe khona intombi leyo ngomama endlini inkwenkula ngotata ebuhlanti nabakuthi sesibayini sinokwazi uncokola ngenkomo. Ithi zazikhona ligcwelise baya zatyiwa ngwandazi. Namhlanje ndifuye inkomo zamandla wengqondo ekasithiwa zam zengoma amagama azo ngoba yazonda banomona iintanga zam zimenkalele zakhe ukhanya abakholela ukuthi labambona ngufaqani kulapho manje ngene sinkombisa ifuba uthi nanthayi imfondini impilo entaka inzima kodwa sinqolo sinezindlu okanye lento wazimazi ukubhabha sekuthi ngathi siphakangala abantu ngengqondo intaka isoze ibe namantshontsho engenandlu kodwa umntu akazala abantwana engenamzi wakhe ithi umzi xa usanda ngabathakazi kube abanye sebezaphuma bayimanyiweni amanxiwa imizeshile ngabantu bayo ngengxaki ingaba ngokufa kanye ngokufuduka kuyafana zingxaki indoda xa ingenankomo yakuyontintsha obuyegqibela seyexhathara amarhula nizini yonke ngabayo nxakutata amadaka ithi ndibele ezidabeni zam zakuqala abe ndingangeke ndiziqheleka ukhule kuthinene ndingasisibangela ngamantombi abafana bakhona ithi ndisibangele ngabafana bakuthina kuthenwa seshinqanzela ngabo liqanqa amatye nakhona iibhokode ezinkulu esabathini kuze masha angaqhawuli umntu ndimondla into angasakhele zihlanganiso nemiqulo zamadoda mntakamalume bakuthixo ukuncedelwa zikula njankwenkwe abangabusikule ngentombi bizabazibizela intlamba bekenzokuthuka abantwana abanye abafazi baqala ukuthi umquduza lizikhukazi ngokudlalisa usathanga zibula ngenkwenkwe ngoba ndibona ngasiza kudidiyela amatyala uzawudinga omnye umntu nxa kuxelela ukuthi injakho itya yakhe wazikulapho sebekhulungele ngasemakhwapeni sebengaseva kuxelelo kodwa bizabathina bube besebenzile ngasikulungule kuqhamathokaza namahla phakathi kwakule inkunzi yemkhulu emhlophe ubeyisete makwethini yenza njani wengathi ndiqhoma inkunzi emnilanga libonale yeni nayenziwa lanke enzandisiphango madume batho ba yeso e le bolela ke faqane ba khasete ya merele ya seagi tsatsing la dikobe tsa ka pela sefahlego sa lona ke ba fela botsitso bogolo haholo ho lona batho ba yeso le a tseba go le mo se felileng ke le ka fitla ka khasete ya merele ya seagi number 2 le mong sena hape ke khuka hape ka number 3 le teng hore tlebe le mo sena ke a khuka hape ke timanang ya botsitsi ba lona ka bentse ke se monana so ntho ke kopang ho lona fela ke supporta ga e kgolo haholo fela jwalo ka bona tjena qetile ka yona fela khasete e tlo tswa haufinyane e tla tholala di CD hohle mo mmino wa Sotho tholalang teng le marangrang ke tla itholala ntho ke kopang ke supporta ga fela jwalo mo nna ke modise ka lebitso ke sebapadi sa Bass Kid ke sebeditse le ntate Faqane CD ya hae ya nka go sebetsa le nna ke sebeditse le nna o melele ya Safi number 2 a tshikane tetela binang ka teng twa bina ha monate haholo ya bona beso jalo ka ke thobo ka nnete mosebetsi wa hae nna ke utlwile le mosebetsi o monate haholo ke kopa le motshietseng re tshietsaneng kaofela mmino mona wa ona wa Sesotho kenyeng Sesotho fashion e ke a leboha jwalo batho ba tlendisi ya bohlokwa ke a thola social media Facebook page ya ka Faqane wa Seagi thola mo le follow mo twice like mo Instagram ke Faqane SA YouTube channel Faqane wa Seagi music ke tloga subscribe mo ba like ya le wa le mo ba ke teng mo ke fona mo so ba tsa go tsa go di teng bigile ba fela ke sitse ke so ke go pela bona fela le sitse go tla so raja le re ke shapa ke tise mo feta bang khala ka ya ka fala sepineng ke bola isa tala le ga bana le kwatela ka dishabeng le fuputsa le batho ile Faqane le mathateng ba ngola sa fuka se se bo rawanta te pitsote betse ka ha re bokgopa wena ke tshomo fetotse mmate e ka botsa motho angwe fela o nkanya sepulo o go sha motho la ke mesebetsi ya batho ba boi ba khatha marata ya bona banga ke thabeng ha ke batho mofoka ke gwa ka mokwalo wa Seagi se ya taditse tse magabale ngwana wa nkgono thakana te matia se mazoro botella ba tsela tele banga dishabeng tatele ka se ke na dilingwa ke bina ke sa ugoki ke ne ke na bothata ba bona ke tlo kala ka kae ho ba motho nyana motho boholo ba ha bo kopanya banna ba le kholo le mong ha ke o sheba ke na hopola mane mo ntele thembeno a soka ka ja motse ma thabana motho a itjana abenzela
ukaphela wena sonke ilatsaka umbema bona katlego yaka itlolo bogolo ba gago ba masedi nakobatya ukaphela wena sonke ilatsaka umbema sana ndinombuzo kuneminye udinga impendulo ithokazanele mazinyama lenye eminyakeni engaphi khona inkunzi etsala indlehlatywa zezinyabizwa ntoni ebolusana hayi kuthandazi ndifuna ukuva nje ukuthi ngaba ndingabulusa abaqavile okanye nekhapha abayayo ngoba mna ndinje ndingumntu osaqavileyo ndiphuma endle ndalusa ubomi nenkunzi imilile serhi iyahlaba kodwa noba ikhohlatyela indala isozehle amathokazana ingafane inikisa umkhamo ikhwele ndisamangonyana iinkomo zintle zakwatiti zinkonenkazi iinkabe ezinkulu ezimpemfu emxovulena zibukeke khwenge ziyaziyela mina bafuye banamathanga amakhulu iinkomo ezenu xa zipaleseziziseni ukumntisonyikela kodwa nazi ukuthi nizawurhafa inkunzi yarhafela etsatsale mini iinkomo zithebela umthetho egxoba ziyalandeliswa